تونستیم که همین دایره ایلوک سمت دو تقسیم کنیم. اگر همین دامبر یک موش وره اگر شکوف میکرد همین زمین ها و همین خیر رفتگی ها من اونجا گفتن که بابا حوضش نشون میده. من اونجا حوضه محیط پروری همشه شوشته قطعی قشلاق میبود. حوضه محیط پروری او قدر چیزی نیست، ملکیت یک شخص است، نه که قشلاق. من در همین سری دنبه از سن 5 سالگی تا حاضر هر وقتی پادمانی من در اینجا هستم. تمام سنگ و سفال اینا من میدونم. من هیچ کس تنها و معلومات نمیکنم. غیرت دارین، همین را کردین، باید زلالت به همسایه نرسه. من برای دولت ملت، برای سرسبزی و خرمی تاجیکستان عزیزم سخن میگم. کمک ها آمده استن، کمک ها آمده، زبار رفته است، الحمدلله زبار رفته است. برای زبار عدل من بولی ویدیو میکنم. برادرها گپی زیادی در کار نیست. البته میاندارگی خود را ما با MCS، با حکومت شهر وحدت، به MCS شهر وحدت، با کبد محیط تاجیک، با اون شخصیت هایی که مثال آمدن دیدن و صورت گرفتن، مثال نویساندن، همه روی کردن، میاندارگی خود ما بیان میکنم، با شما میسازیم. با اون مردکایی که دلشون با این وطن و با این دولت و با این ملت، با این سرسبزی تاجیکستان عزیزم دلشون میسوزه. هر یک سخنم ده جواب میگم، هر یک تنگه زبار شده ده جواب میگم. هر یک آدم وظیفه جانیشه که باید سعی خودش بزگاره در باره آبادکاری و سرسبز و خرم شده تاجیکستان عزیزم. ما هر یک تنگه دیره مثلا فقط حجت و رقم و دلیل و مهر پیچت کتی اگر دکازد نکنم روم سیاه. سلام دوستان عزیز، حاضر ما در جای حادثه ای که دنبه ایلوگ را ششته برده بود. خب وقتی بارشگری من اینجا در 1 متر موندگی های. خب ما چی کارها انجام دادیم در این 3 شبانه روز. من همین دنبچه که هسته، من این دنبچه هسته که این دنبچه را خب اکسکواتر رو آوردیم، ما کندیم، تونستیم که همین دایره ایلوگ سمت دو تقسیم کنیم، دو تقسیم برود. و الحمدلله خدای شکرش یک بارونهای پای در پای سیل آمد و سیل دو تقسیم شده رفت. برای همین ما چی کارها را انجام میدیم؟ با بعدی من این جایی که سروای روینا ولنگور شدگی های این طرف هم ما تونستیم که اوس بکنیم بالاس خاک سنگ سفولا دریس وای کنیم، محکم کنیم. و هر چند که ما یک اکسکواتر خطی کار کردیم خیلی مشکلی باید که من اینجا دا کوبیکا را بیاریم که زیاده 100 تا زیاد کوبیک در اونجا آب کندگی بردگی شد. حاضر الحمدلله خدای شکرش ما یاری اولین درجه را با شما برادران قندنماتون با دستگیری شما ما ساختیم کردیم. خب وقتی شب بارون گرفت و بارون دادن که بارون میبارد، ما اکسکواتر را گرفتیم روان کردیم، گفتیم که خیر توکلش به الله، ایدسمون می اومدگی کارا ما کردیم. حاضر با کوبیکا گجودن چی کارا رو انجام دادن در کار من انشالله باز نوار میکنم. حاضر همین مجروی دایره ایلوگ من همین جایی که 1 متر موندگی است، من اگر هم اوه حساب کنیم، هم اوه بلندی هم اوه حساب کنیم، از بلندی اوه که از این طرف دنبای دایره معتدل است، نه پست نه بلند. 1 متر بلند است. سطح همین زمین ها همین دایره ایلوگ 1 متر بلند است. خدای نخواسته که وقتی سیل 4.5 قریب متر بلند شده بود، لاولای یعنی دنبه اومده بود، لاولای دنبه. اگر همین دنبه را یک موش وره اگر شکوف میکرد همین زمین ها و همین خیر رفتگی ها من اونجا گفتن که بابا حوضش نشون میده. من اونجا حوضه محیط پروری همشه شوشته قطعی قشلاق میبود. حوضه محیط پروری او قدر چیزی نیست، ملکیت یک شخص است، نه که قشلاق شوشته میبود. 35 خواجگی را ولی من نوار میکنم، انتظار شه. دوستان عزیز، سوال به میون میاد که دنبه که دوره شوروی ده ساخته شدگی بود از سالی خطا نکنم 72
то 80 дамбара мисол кадом байни ҳамин солода сохтагиян барои чӣ тичени 50 сол зиёдтар ё камтар кор карду сел набурдуш анами дамбаи ҳамиҷара ки зиёда аз 3 километра хоб баъзе ҷоша поёноша бурдагӣ ҳастад не ки боварӣ ҳеҷ кас намеомад ки ҳамин дамбае ки мустаҳкамай чӣ қадар ай кӯприки элок мезгари мустаҳкамай ҳамин хел омадагӣ рафтагӣ барои чӣ сабаб чӣ шуду ҳамин дамба яки маҷрои дайрои элок ба 4.5 метр хест сабабша бугум сабабаш ҳамин буд ки сатҳи дайрои элок танг карда шудагиай агар сатҳи поёниш мисол як хел ҷош ба 700-800 метр ака аниқ намедонам боша иҷо омадагӣ ба 70-80 метр расидааст барои чӣ албатта ин мисол ҳамун одамое ки харита карданду геологое ки ба ё иҷозат додану мисол ҳамаи коруборе ки ҳукумат ба ё додааст албатта ҳастем барои ҳамин иншооте сохтем бояд фикри ҳаминоро кунем вақте ки сатҳи дайрои элок танг шид вақти лою қими санг мебиёяд пеш баланд мешавад вақте ки пеш баланд шид сатҳи об мисол баланд шид боло мехезад пеш дамба мешавад дамбашавӣ ба вуҷуд омаду об хест дамбаи давраи союза мисол вайрон валонгор кард ман дар ҳамин сари дамба аз синни 5-солагӣ то ҳозира ҳар вақти подавонӣ ман дар ҳамиҷа ҳастам мара зодгоҳмай дар ҳамиҷа ман таваллуд шудагим дар ҳамиҷа тамоми сангчаҳаки тамоми сангу сафоли ина ман медонам гарчанде ки харитакашо харита кашидану иншоотҳо рост мекунен ку ай пирони кор ай пирони рӯзгор дида бояд бибинем ки ҳамин чӣ ҳолат ай солҳои 70 пеш ай дамбара соз кардан маҷрои дайро мумкин 1-2 километр буд у тарафу ҷое ки ҳозир қишлоқ шудагӣ аз замино ферме шуда ҳамута мерафт ҳамута буромада мерафт вақте ки дамбаи дайрои элока сохтан ҳама замино фермерӣ шид хоҷагӣ моҳи парорима дар ҳамиҷа хоб дар поён ҳама ҷои хирманҳои шоликӯпӣ даст ҳамаш ҷои хона шуда иншоот шудагиам ман ҳеҷ каси таънаву маломат намекунам ғайрат дорем ҳамира кардем бояд залалат ба ҳамсоя нарасад бояд биёем экскаваторо биёрем мехлапато биёрем экскаваторои гусеничи поёни дайрои элока маҷрои дайрои элоке ки танба шуда бурдиям сангу сафолу кубикор рафтан маҳкам шудан бояд тоза кунем сатҳи оба паст кунем бародар ман хеле сахт мегӯм мара ку тоҷикистони азизам ай афғонистон саркардагӣ то унча то бо ӯзбекистону покистону гиҷо ҳастем харита ҳаста ку ман ҳар як ҷои ҳамуда ман гап мезанам сухан мегӯм ман барои давлати миллат барои сарсабзию хуррамии тоҷикистони азизам сухан мегӯм бояд бетараф набошем бояд поёни дайрои элока дамба шудаи кубико ҳастанд вая бояд биканем бо маслиҳати якдигар албатта кӯмакҳо омадаистанд кӯмакҳо омада збор рафтааст алҳамдулиллоҳ збор рафтааст барои збор адели ма боли видео мекунам ҳар як тангае ҳар як дираме ки вориди картаи бобош мешавад ҳеҷ кане бухгалтерам худам иҷро мекунам худам кифтанса мегирам ҳамаша худам мекунам назди шумодаму назди аллои покда ҳисобот метавонам барои ҳамин ку бародаро гапи зиёдӣ дар кор нест биёен сарҷам соҳилҳоро мустаҳкам кунем албатта миннатдоргӯи худро ма ба мчс ба ҳукумати шаҳри ваҳдат ба мчс шаҳри ваҳдат ба кбд моҳи тоҷик ба он шахсиятое ки мисол омадан дидану сурат гирифтану мисол нависондан ҳама равай кардан миннатдоргӯи худро баён мекунам ҳоло он ки алҳамдулиллоҳ илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ оли воқеа рӯй дода нашудааст дар тоҷикистони азизи сарбуландам чандин кӯпрукҳо вайрон шуд чандин хонаҳо вайрон шуд мумкин талафоти ҷонирам бошад ман изо мекашам ки айвоё бум ки биёни соҳила маҳкам кунем ва ё ба ҳам кӯпрук росткунӣ ба роҳ росткунӣ ба дигар ҳамун корҳои шигид машғуланд хонаҳо
ایره انشالله با امر خدا با خواست خدا ما خودمان میسازیم. با کی میسازیم؟ با شما میسازیم. با اون مردکایی که دلشون با این وطن و با این دولت با این ملت با این سرسبزی تاجیکستان عزیزم دلشون میسوزه. برای همین برادرها گپی زیادی را گفتن در کار نیست، آدمی کار باشه دیگه در کار. اینجا دوازی من نشون دادم، نوارا رو نشون دادم. من همین زباری کردگی همین خزورم رسید اکسکاتر ایدرون دایرو برو وردم. برای همین هر یک سخنم دا جواب میگم، هر یک تنگه زبار شده دیگه جواب میگم. دور نیست وعدت اینمی سه‌شنبه بازار خوجگی بابوش. کدومی که میخواد نور دیده تاج سر بیاین ببینه. کدومی میخواد که برای من نه برای وطن یاردم کنه، برای خلقی که در پشت دنبه استقامت میکنه یاردم کنه، من آدرسو خودمان میسازیم. خودمان میسازیم. امچس ما اومد ما گفتیم که هزار رحمت که شما اومدین و کردین، شما آدمی کارباری کپروک آدم کارباری دیگه چیه؟ این دنبه شما ما خودمان میسازیم. برای این برادرها بیا دست جمعانه کار گیریم. وطن خودمان کی آباد میکنه؟ هیچ که آباد نمیکنه. خانه خودمان کی آباد میکنه؟ خودمان آباد میکنیم. وطن خودمان آباد میکنیم. راه خودمان خودمان، کپری خودمان خودمان. جوبارها رو تمام گلگشتر خود کی میکنه؟ خی خودمان میکنیم، هیچ که نمیکنه. هر یک آدم وظیفه جانیشه که باید سعی خودش بزگاره در برای آبادکاری و سرسبز و خورم شده تاجیکستان عزیزم. بیشتر سخن در روز نمیکنم. انشاءالله با امر خدا همه این نواری که برای ساحل ما کم کنی میشه، ما هر یک تنگه دیره مثلا فقط حجت و رقم و دلیل و مهر پیچت کتی اگر دکازت نکنم روم سیاه. الله پاک نظاره داره. زنده باشین. باز هم یک برادرانی قند نباتون